Presiden Turki Erdogan menghadiri upacara pemakaman ulama hadis terkemuka Turki, Muhammad Emin Sarak, Minggu 21 Februari 2021. Ulama hadis tersebut meninggal pada hari Jumat 19 Februari 2021. Jenazah disalatkan di Masjid Fatih, Istanbul, Turki, sekaligus tempat ulama tersebut memberikan pelajaran hadis selama 6 dekade terakhir. Erdogan menyampaikan rasa kehilangannya pada upacara pemakaman. Mengatakan ia telah mengenal beliau semenjak sekolah dan mendapatkan banyak pelajaran dari ajaran yang disampaikan ulama hadis yang dikenal seantero Turki tersebut. Proses pemakaman dilakukan pada pukul 2 siang waktu setempat, juga dihadiri oleh pejabat birokrat Turki. Muhammed Emin Sarak hocamızı hali hayatında nasıl bilirdiniz? Mümin, Müslüman, muvahhid bir kul olduğuna şahitlik eder misiniz? Rabbim şahitliğinizi kabul eylesin. Lütfen kendisine haklarınızı helal ediniz. Helal ediniz. Helal ediniz. Rabbim helalliğinizi kabul eylesin.